وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru shaban minya hijra sankalo shagina bisunyo tanikele nay miladi nasarau ka jate bafula ali muga ani nani sankalo fulana bisunyo muga ni kele nay ambe dawdagu masjid rajaq ambo kono درس الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب كونو كتاب التوحيد بوندا منا كو باب صفاء دليل سرنيالي دو او بوندا أني آيو دو كلالا كتمي بي أنولي لا يرمي على آية الرابعة آية ناني نامي ني مؤلفون ni ayo ke shahidu ye bonda in kono ko ke dalilu ye bonda in kono. qawluhu ta'ala wa kam min malaki, kam qabariyatu litaksir, kam ye kibariyali de ni abe chayalira. wal maana ma aksara al malaikata alladhina fi samai, ما أكثر الملائكة الذين في السماء. ألكم ملكيا من بسان قبل كتشا وما ذلك كفروك لا تغني شفاعتهم شيئا. ولك الدليل تشك فوي نفا إلا من بعد إذن الله ورداه. فني على جنانا وكالدليل كسنيري دونك ani we surunyari donke minye alaka je efana koro. qawlu nako illa min ba'di an ya'jana Allah liman yasha wa yarda falil safa'ati sharatani. minye dalili sarati fulade bala ka ke dalili bagay qiyama ube ka surunyari donke qiyama sarti fulade bala huma وصارت فلاي واحد فلو الإذن من الله لقوله تعالى أن يأذن الله. دليل صارت فلو على كجي على كما كوسو أن يأذن الله فو على كجي دليل صارت فلو يودي. الثاني فلنا إرداه النساء والمسفوء له. ala ka jefana delili kela koro ani be delili keminya ka sura la jene bo fana koro aw fula be folo jen kadi fulana ka soro ala ewa jenembe e koro mana nisonjale be e koro ibe delili keminya fana aka sura nisonjale bo fana koro. delili asarti yenin fula de wodi ato do ba ke sabai ودلّا كسير سال فوزان فوزان ينكا كودو كدليل سرتي سباي الإذن الله الإذن من الله كو على كدسو دليل كاكي ويريدا النساء أني من بدليل كاكا سر على جنم بوكرو ويريدان المسفوء له دليل بك إمينيا كاسرو جن كير إفناكرو كودو كو سبا كولا فلا دفورا ako fula rewle bino semne funa fule ka fula inde fo fulay nunu fula bebe nyokon kono de
معنى إرداه أن للسافي والمسفوء له ولو بيد كلنا على كسو دليل كake أنا كسر جنم به أمين بدليل كجنم بكرو يبدليل كمينيا جنم بفنا كرو ودليل مني لقوله ويردا ناكفو على كجي كرو وكما قال تعالى ولا يسفعون إلا لمن ارتدى على كدليل كلو تشك الدليل كفني على جنا من كرو أني سنجالم بمن كرو فلا بد من إجنه تعالى ورداه أن السافي والمصفوء له لا بد على كسو دليل كake فلنا على كجي دليل كلا كرو دليل بك منيك على كجي فنا كرو إلا في التقفيف أن أبي طالب وغد سبق ذلك فنا كرا جنغ كتفجلي أبو طالب كا ويكره كرا لي فني كافر لا أبو طالب كره كرا نويه إسكالا جنة أبو طالب كرو ها mais دليل كرا عليه جنغ كتفجيا ويا دمنا كيري عليه بولم بنينا أنيو فكتمنيا أبو طالب كره كرا فني نا كرا يه كافر وشلا جهنم معنى يجو يرومينك تشيدن دمليلا وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية وبوي آية وردن لا تغني صفاتهم شيئا إلا من بني من يعجن لمن يسوى يرد وهذه الآية أكون آية من فلان في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والأنثى ni aya samana kallataka alaya ani unzaka alaya ubato ko cinyare qala ta'ala ba'da dhikri al-miraz wa ma hasala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam alakum masamin kurta leno ciden ka sanna yelela ani sanna yele ko munun kera ciden ye sanna yelena tumami ala yo fore suratul najmi kono ala ko lagarra min ayati rabbihil kubra ako cide nya tige ka ala ka ta manse bawye ay al alamati dallati alayhi ajja wa jalla cide nya ala ka ta manse bawye ta manse munumbe ala ka masaya yirala fa kayfa bi subhanahu fa huwa akbar wa ajam fa kayfa bihi subhanahu fa huwa akbar wa ajam o cogodi lata nunu anu onza nunu ulu bese ka gere ala la ube ulu ni ala bese ka kompari nyogonya ala kabbo cogomi ani ala kabbonya be nin degre la cogomi tumami alay nunu fore summa qala afaraytum latan wal unza wa manata salisatu ukhra wa hada istifhamu litahghir famu nyini min fuleni nye mana kajo latala anu ku doya kajo ula ujasi lende fuleni nye istifhamu min fuleni nye kalata jasi ka wonja jasi ka manata jasi istifhamu mana yode mana fabara an zakar law hadhihi al-ajamat tumami alayen nimbo nyafo kidenya alakata manse bamununye tamanse bawde fuleni ne wode ato bune useminu fa kayfa bi subhanahu alakata manse de fuleni nya alako ayati min ayati rabbil kubra alakata manse de fuleni nya alako tamanse baw ala yeredu fa huwa akbaru ajam ala de kabbo tamanse nunuma ala de ewa bonyalendo kateme tamanse nununka obe kofere ala ko afaraytum lata wal unza wa manata salisatul ukhra istifhami mun fuleni nye kalata jashi kawonja jashi kamanata jashi fabada an zakar law hajil ajamatin ala kelen ko fe kanim bonya fo kata yerema qala akhbiruni an hajihi allati wal unza wama ajamuhuma wama ajamatuhuma ala ka bonyai mfolen ko fe ewa ala ko yenki bariya la ta fanani unza bonya jumambu fulay ala ka bonya fulay me ayin kibariya la ta unza bonya jumambe ufulaye wa haja qayyatu fi tahqiri ni nye jasili dande
katallata ni unza de maku jashi summa qala okofe alakum zakaru wa lahul unsa yala chemanu ya aude taye musomanu ya ala taye tilika ijja qismatun diza o wakati mushrikun aw yettilali minke tilali aw jengena de aw yeddendi ala madente ala bolo aw sagera o deun tilali fanala amatile ako ala taye che musomanu ye chemanu ya aw taye ini hiya abake kan nimbolu munum bato nimbolu te foye illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala lahu biha min sultan togo munum fulaw bolo ni lata wonza manata nunun te foye fo togo de do awna fawde yen nin togo da nunun na kasoro delira sita bolo de la min bora alafi in yatabi'una illa janna aw atake katugo foye ko fo bishigiya وما تهوى لأنفسهم من كديهم من يدرو ولقد جاءهم من ربهم الهدى أو كندا نانا مكة كافر مكبو أتجي ألفي أم للإنسان ما تمنى يا لهذا مدب في وفن توبك يوا فلله الآخرة والأولى جياي على دتاي لغري على دتاي وبكفلك وكم من ملك كم أيام سمنا ودعتوا على يوآيفو فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في الألوب نا يسر ملكيو نم ملكيو كيرا وبسانك بولون فلالا سانفي لا تغني صفاءتهم إلا من بعد إجنه تعالى ورداه نم ملكيو كيرا ولوب سانفي لالا نا يسر ألوك دليل تشك فوي نفا مغوما فو ألاك سو وكا دليلك أني ألاك جو كورو فكيف باللات والعنزى وهي في الأرض لا تبسك الدليل كتشكري ونجا بسك الدليل كتشكري ولو بدغما دي ملكا منو يري بسانفي على فيه ولو يري كدليل تسك مغنفا فو على كسو كدليل ك اني على كجو كرو لا تني ونجا من بدغما دو ولكني أراد الملائكة التي في السماوات الأولى وهي عند الله سبحانه ولهذا قال نند كسوكو وكم من ملك في السماوات كم ملك يكتش سانك بولون فلينا ما أن الملائكة تكون في السماوات وفي الأرض كفرك ملكو وبسك كي سانفي وبسك كي دغما ولكن أراد الملائكة التي في السماوات الأولى من ناكو كم من ملك في السماوات ملكيو بسكا كي دغوما وبسكا كي سانفيو مي الله يالا ني دي ملكيا منون بي فو سانكبا كروتا لينا وهي عند الله سبحانه ملكيا منون بي الله يرفع فحتى الملائكة المخربون حملة الأرض هر ملكيا منون يرجلين بي الله لا رسيت تابعوا لا تغني صفاءتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولو يركا دليل تسكن نفلك فو على دكاسو كدليلك أني على كجي مغوما من يجيا أكجي كوري كدليلك donc ni malika يركيرا نيجولا boli makan kaw tumbe boli munum bato ko luka boli ube sunya donni dalil be ube dalil ku yala fo olu de be se ko ke malika munu nyerele gerelembe alalla sanfel malika munu nyerebe la resita olu tise ka delili ke mugoshiye ni ala de maso ani ni ala de majje ukoro lata mimbe duguma wonja mimbe duguma wonja jasile lata jasile manata jasile o de be se ka delili ka we shego kaburu kono ma ba duguma ya mogo nyuma duguma ya mogo nyuma munu fana do bi jamihim ulu yere de kam mogo nyuma udo parce que mogo munun be bato awuntilala n'u b'a fɔ mɔgɔ ɲuman n'i taara a kelen kelen sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ fasiya min b'a bolo o ɲɔgɔnna ɲumanya t'a bolo u ka fasiya ka ca ni fɛn bɛɛ ye a dɔw tɛ sali a dɔw tɛ hiji a dɔw tɛ jakabɔ a dɔw yɛrɛ bolo ko olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ de makara komi olu kɔni fɛ ko ala tɛ olu minɛ junubu tɛ olu tɔɔrɔ u
ube mo abu bolo ko sego ni ma baw ni fewndo bolo junubu te wulu tor nu wulu ye fengo fenke ko la ya fara wuluma ko kalibito fen sabe wulu ye kaba o dama de be batu donc o de ya fo nya fo ko folo mo mushriku ani fara mum be onan ka mushriku che folo mo ka mushriku tumbe mo nyuma de batu la taw on zamin fulen manata yenni be togo da mo nyuma do de la nu tumbu batu mais si san kam mushriku be fashiru de bato fashiru ala sosolaw ulube ulude bato difference fule folo kam mushriku ni si san kam mushriku te donc la tan munu nu lu to dara mo nyuma wala o batora ulu ma se ka surnyali dom min ke yo mare kiyama don aw munu be fe munu bato ulu ye fashiru ye ulu de be se kala de la ye kiyama o te se ka kew al ayatul qamisa وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية القابسة دليلا دورنا آية دورنا نمبوندا كنو قوله تعالى لككما قل أدعو الأمر في قول أدعو للتحدي والتعزيز أدعو من فلنيني mana kika deseyira litahaddi ka kankari da ye dese ani comme nunu arabu kan fula le ferelendo kuma dobe kuma kele abese ka fo chogo fula mi abebe mana kelende wole kuma kele ulu bese ka fo chogo ya saba bebe mana kelende nyini mais ni koy ka nyina un kana janko an mununte kamna ka gele donc litahaddi wa taziz wudu min fulen ni nye de ki deseyira ka I deseyira mana akoro munye na ko kamu min litahaddi wa ta'zij wa qawluhu yahtamilu mana yayni huma uhuduruhum asani uduhum du'a li masaila mana akoro munye tahaddi ni ta'zij ko munye na yasuru bato fe ngorebe dugu kolo yinka mi yomal khama do na beseka delili ke awye abake ka munun galon fo qul du alladhina jamutum min dunillahi la yamlikuna misqala zarrati fi samawati wala fil ardi abe munun galon fo nabu wele limin fulen ninye akoro munye na ya soro kobu bolo ayem mo yiranna abake ka munun galon fo ayuna tu bese ka minke ukake litahaddi abese ka ke fulu uhuduruhum aw bake kamunu molewa uduhum abesika uhuduruhum ayunati abe munun galon fo ayunati asani fulana uduhum du'a al masaila abake kamunun galon fo ko aw bu bato ayu wele du'a wuli masaila aya wele ko deli ukana ube akana nuye ayu wele فلو دعوهم دعاء المسألة لا يستجيبون لهم نايو ولد دعاء المسألة كفين دو دي نينو في كوكا كاوية وتسكا جابي كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير دعاء المسألة فلنية ألاكو in tad'uhum aw bake ka femunum ngole abake ka femunum bato nayu deli fendo la ko ka ke awye ayu wele la yasma'u du'aakum taka walilimme walau sami'u har nu ya ka walilime fana mastajabu lakum tasaka wujabi wa yawmal qiyamati do yakfuruna bi shirkikum aw yufarlim minke alaka ube o yere de fisur waliya wala yunabbiuka mislul khabir ewa mosi tesege kibariya komi ala yikibariya chokomi yakfuruna yatabarrauna mana abake kamunun wale abake kamunun galon fo ku bato jinya kono la garube bariya uma wama hadhihi alayati alazimati kafara nin aya bayinka yajhabu ba'du an-nas yushriku billahi mugudu bita ube fenwore para alaka westani zidu bi khairi allah abid de men nyini ala tanai
وكذلك لو دعوهم الدعاء هدور لم يحضروا أو أبو تشوكو كلندلا أكبتو فنون نايو ولي فنا بروكا هدريا وكان أودم وتسكا هدريا ولو هدروا أو هرنونا نفنايو ولي ونانا ما أنتفعوا بهدورهم وهدرلين ونالي أوفي أتسكا النفسي سرنوي وتسكا ونفني فوي قوله لا يملكون مثقال جرة واحدة جر ناكو تسكا مثقال جارة حكم مرة جارة كلي عربو كنا مثقال جرة واحدة جر نية جارة كلي وهي الشغار نمولي جارة مونية من فتني دنجني بلي فتني يارو نمولي أكم بابا بي أفتني بي دنجني بلي فتني وبافو دي ما جارة ويدرب بها المثل في القلة arabu be talen gosina ye dogoyali da arabu ba fo be talen gosina nin ka dogo komi dengne bileni fitini qawluhu misqala jarrati wa kadhalika ma duna jarrati la yamlukun ni ala ko akabato fennunu abe munun galon fo ku fara alaka misqala jara hakke marlentu bolo awa abo chogo de la hay mimbe misqala jara koro marlentu bolo والمقصود بذكر جرة المبالغة لا ني موني على جرة فو دنگني بلن فتني فو pour كدو يالي فو كاشيا دم وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو كثرة نفندو عربو كنا نو يچا يالي دي ني ناي قالبا ka fo ka sha adama dogoyali la ube ka fo ka sha adama chayali da la mafhum lahu mafhum tay mana nu ko nin ka dogo ko mi dengne bileni ate ko mi fana ko min be dengne bileni koro o nyona batigi bolo ni min forani mubalaga de a forani chayali de a forani dogoyali de mafhum tay mana ka fo ni ala ko miskala jara haketu bolo yala kuma mafhumu ba yirawa miskala jara mimbo korobu bolo la mafhumu yode o mafhumu tay fal muradu al hukm al aham la nyine munye kiri ni gorobali de fa masala qawlu taala misali alaka kuma in tastaghfir lahum 70 marrata falan yaghfir Allah lahum suratu tauba kununa la ko cide maniye ne ala yafa delun ye sinya bi wolon fula ne ala ta yafuma ay mahma balagita fil istighfar me yala kuma illa nyinewa ni cide nye do fara sinya bi wolon fula ka ala be yafuma wa la mana akurde eye yafa deli chaya chogo ka she hake mante yafuma wala yuridu ala haja anna allaha asbata mulka lil insan bon nim fana wala yuridu nim fana te bila fen kambolo ni ala ye mara sabati hada madenye ni te bila o fana kan ala ye mara sabati hada madenye li anna mulka lil insani qasir wa khairu shamili parce que ala ye mara mi sabati hada madenye maram surunya lende do maran nagasilende do marate maram minye na be fembeta o mutajaddidu وجائل وليس كملك الله مرامين دو فنا مرايم be kura ya de atunte bolo nu ko karasa nimba bolo iba soro ka ya tunta bolo ka kuro bo mara surunya lendo mara nakasilendo abo chogo de la fana nu ko karasa mara ba bolo chogo abe wuli dondola walaysa kamulki lillahi atakomi alaka mara damina wakati tala ba wakati tala men nu ko hada madin ke ramara dikelay chogo iba sura kamara li kura yara nanade atunte e wate to e fana qawluhu ma lahum fihima min shirk o be ayen konode wa ma lahum fihima min shirk na ko e wajje nyogonyatun ubolo sankabani duguma kolo la fana ay mali haula alladhina tad'una min dunillahi aw bake kamunun wala kufara alaka abake kamunun bato kufara alaka atu bolo fihima ay fi samawati wal ard
atu bolo sankaba wolon fulani duguma ko lon fulara min shirki uni ala jentala je nyogonya tu bolo kafara ala ka sankaba wolon fulan maralila duguma ko lon fulan maralila ay musarakati je nyogonya tu nu ala che sankaba wolon fulan maralila ube duguma ko lon fulan maralila ay la yamlukunahu infirada wala musarakata abake kamun wole ku faralaka abake kamun batoka ku faralaka sankaba maralitu tay duma kuru maralitu tay ewa ufaralente alaka umaralila fana qawluhu min shirki mubtada muaqqaru daghlati alayhi min jaidatu lafja nu ko jaidatu irabu de do sino alaka qur'ana fenta la ko jaida ko kuma mi faranka min jidi lendo ni uko jaida irabu tigin ukambe irabu la nyini de lakinnaha litawkidi ma'ana donc min shirki min nana litawkidi kamana inde geleya wa kullu jiyadati lafjiyati fil qur'an fahiya jiyadatu fil ma'ana lafju nana na qur'ana yala nu ko jiyada mana de la mana ni harafu indona harafu imbe mana wirede di kafara ayayinka na te komi ko kuma nyere fenjidira alaka kumala mana harafu indona oyorola abe mana wirede fara ayayinka manaka la nyine yo ode wa atati min lil mubalaghati fi nafi mini nana de ka geni de lashe adama wa annahu laysa hunaka shirku la qalilun wala kathirun la nyine munye akabato fennunu je nyogonya tu bolo kafara alaka sankaboron fulan marala ni dugma koron fulan marala a fitinite a chamante uni ala jenenta la fitini una jenenta la chama qawluhu wa ma lahu minhum min jahiri damiru fi wa ma lahu yaudu ila Allah ta'ala ما له الدمير بساقي كتجمع على وما له منهم من جهير معنى دم بغت على بلو أكبتو فين نونا أباك أكبتو فين نون بتو دم بغت على بلو أكدم بت فين نون كنو منهم يعود إلى الأسنان منهم بساقي كتبولي نونو دم أي ما لله تعالى من هذه الأسنان الجهير دم بغت على بلو نيمبولي نونونا من حرف جار جائد جهير مبتدا مؤخر بمعنى مهين جهير كر مهين دم بغا كما قال تعالى كم ان لكم مسامي كروتالن قل لئن استمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض جهيرا ala ko jinani hadama de no farla nyogon ka kube na ni qur'ana nyogonay o tesege na ni qur'ana nyogonay abada har nu ya nyogon demede ay muhina jahira muhina har nu ya nyogon deme wa qala ta'ala wal malaikatu bara zalika jahiru ay muhinu suratu tahrim la ala ko o kofe malikiyaw ya deme bagay ay laysa lillahi muhinu yu'inuhu fi afwalihi aye la nyine munye deme bagate ala la nabi ala deme aka koula deme bagate ala la de nimbe ala deme aka ketawla obijalika yantafi an hajil asnam kullu ma yata'allaqu bihi al abidun wo ninni sababu yesisa nimboli munu fule ninye munu be nimboli bato ube nimboli bato kadilo boli una tin fengo fenye sababu fengo fenye ko boli ubaku ya asite boli nunu boro fahiya la tamliku shay'a ala sabil al-infirad boli nunu te sika fuyi mara udama wala al-musarakati boli nunu te sika fem mara ko ni ala jenembe ola wala i'anatin boli nunu te ala deme bagay لأن من يوينك وإن كان خير الشريك لك يكون له منه عليك لا يكون له منة عليك parce que mugumi na bi deme hari na far lentika ika kola me na yi deme aka fonnan shira dobika ni mugoy deme dora aka fonnan shira dobika fa rubama tuhibihi
fi itaihi ma yuridu akacha na ye min nyini ife iba akanu ayi demeli minke ko kaye kakalla nyini kaye parce que ayi demeli minke me wotala la fa ija anta fati hadhihi al umuru salasatu ninnim ko sabay mbora ye kaba aw kabatu fennunu maratu bolo adama fulano faralente alaka kamarali nununa sabana ala deme bakawte ninni sabab boray mun toray lam yabgha illa safatu foy matto ni dalilite mogon ni e ya soro fem maralente e bolo kunkelenta yenninye woti bolo ini mogo jennente fenna ni ba fu karasa komi neni e jende do ninke o fana maye ima dema ka ko do la fana ni ba fu ne de karasa deme donc nin tara nin fe nyina fe abeso o fana boray a tora munna beta deli wata beta deli lam yabgha illa safatu wa qad abtalaha Allah bi qawlihi foyi matto ni delilinte ala yo fana cinya na ka kuma wala tanfau safatu indahu illa liman ajina lahu ala ko mugo shi ka delilite foyi nafa ne ala fe fonnin jenani mun ka delilike fonni min sonna min tama fala tanfau inda Allah safatu li haula delilite nafalike ala fe nim e wa mushrikun ye لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لها بس كن نبولي نو على تجند ولوما على تسولك دليلته فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين أو السراب أني سبب أبيت تجرى مشركو بروسيسا وهذا من أكبر الآيات دلت على بطلان عبادة الأصنام نيني آية بلي بلي بادي aya minnana kaboli bato kacinya yana la tanfau abidaha parce que boli fule atese ka bato bagan nafa la istiqlalan atese ki nafa na yere adama wala musarakatan atese ki nafa kafar alaka ki nafa farankalila wala musaadatan atese ki nafa ki deme wala safata atese ki nafa ka daliliki fatakunu ibadatuha batilatan donc wala akabato beke bato cinyalende wala qala taala alakum samin qurtali man adallu mimman yadu min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah alakum jom fililendo akom mo sima fili kam robo mo minni eye fenwole ube eye fenwore bato kafara alaka min tese ki jabi fokata allah gara hatta law kana almad'u aqilan harina ya suru eka bato fe eka weleli fe ni hakilima de do li qawli man wala mu yaqulu ma alaka kuma kusa ko mani aya fo ni hakilima ka demire de ama fo ma donc har ni eka bato fen kera hakilima de ni fen sabata bolo yama kaburu tigin shehu maba atesika foide na fima lagara ewo ni shike sube kaburu kono abaka kaburu kono abella halamina kaburu kono ete odo ni shike iba wala atesiki jabi fo qiyama atesiki jabi summa qala taala okufa lakum wa hum an du'aihim khafilun ako ulu abake kamunun wale uhakilita ka wale nono na de fa idha husira an-nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirina awani mo be farala nyugon qiyama keneka akabato fim baw ko ma jugude akabu ayu kabato limin ke jiya kono uba fisru wala fana iba fisru waliya fana ni be surat ahqaf kono wa kullu hadhihi al-ayat tadullu ala annahu yajibu lil insani qat'u jami' ta'alluqatihi illa billahi ibadatan wa khawfan wa raja'a ni semin kunni aya munu fulen ni aya ya yiranna ko a wajible be hada madenka ikai ka diloli mbettige ka dilo danfenna iko bettige ika diloli beke bekake ka dilo ala de la ka ala de bato ika sirala ne ika ala de kan nema jigi ana ka demelin wasi'anatan ika demenyi ne ala de fe o mahabbata ika ala de kanu watajima ika ala de bonya ika nimbe dilo ala de la hatta yakuna abuda lillahi haqiqata niya ninke
fo ika ke jonye niye ninke abike jonye ala ye jonyere haqiqa ala jonya haqiqa yere ibeke oye يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومؤادته لله وفي الله ولا إكا نندمو سيسا أني إكا لنيني أني إكا كانو أني إكا كونيا أني إكا بسنغنيا ومؤادته أني إكا مغوكو لله وفي الله نمببك على دي كما سيسا لأنه مخلوق لإبادة فقط بس هذا ما دين فلي اي دارا باتو درونde kama قال تعالى فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون alako ya law ya jiginne ala yawda tilonke de kama aw ya